Deputy Inspector General Kipuliat Eastern Range Davis and Armarak ha kakruwa kubor ulapan pau bakani kakenhun king atiar kle tealog bat kakenhun kai klau NSCN kabana kajalan Nagaland bat kidkhot ka National Liberation Council of Nongkendong NLCN ha kawat benengkong kidai banet Nagaland ha kakatnyo tarik unailar banyo jinghikai pentebet akakamya siat ulapan te bagi pulit kilakam kidkhot nakaleng kijaka karilum khasi bat jantia. Kini kibasyakem ki kentop u chairman, u commander-in-chief, u general secretary bat ki area commander ke West Khasi Hills bat Jantia Hills. Uwei unong penrung dekot bat uwei pat u bobok jengtok lem bat laingut ki erang. U Davis and Armarak ulapan pau bagi pulit kila register mokot dumai kini kibasyakem barok bat lapan ngat iki hapok ke kendon IPC bat Unlawful Activities Prevention Act. Bat kejengtok kit karangyat cakamat banyak akem seki wei pat kebedon bentah hakani ke kenhun kiang atiar. Hagasni palai ki pulik leo kem suwe udukhat na yodo ubadeu area commander jong NLCN bat barok ke belasya kem kiladon khat wei ngut.